I veliki pozdrav svima, vi gledate Misteriju zabranjenog ostrva. Pa, hajde da počnemo. Misteriju možete pronaći na ovoj lokaciji na mapi, skroz gore u levom ćošku. To vam je ovdje, pa hajde da krenemo. Prvi deo misterije jeste da vam se avion sam od sebe zapali, kao što možete da vidite ovdje. Znači, kad prilazite ostrvu, avion se sam od sebe zapali i sruši se na zemlju. Pa evo, odgledajte kako sam se ja srušio. Drugi deo misterije jeste da ako odete na onu lokaciju koju sam vam prethodno pokazao, možete pronaći na pesku da piše search. Sad ćete vidite, samo da sletim. Samo da vidim gdje. Evo ga dole. Kao što vidite, od dasaka je napravljeno search, tako S-E-A-R-C-H, slova su tu napravljena je reč od dasaka i iza toga, sad ćete vidjeti, samo da odem tamo pored je strelica i možete samo da kažem da uništavate ovo i iza možete da vidite avion srušen, olupen od aviona. Ovdje je prednji deo, ovdje su krila. Sad vidim da li mogu da uđem. Ja mislim da mogu. U stvari je nevjeran. Da, ne može da se uđe. I tamo iza ćete vidjeti rep od aviona. I tu su još neki delovi. Tako da, to je misterija. Sad, ako budete pratili ovaj znak koji vam pokazuje na vamo, možete pronaći jedan hatch u podu, catch, kako se već kaže, ne znam. Kad budete pratili taj znak, samo idite pravo od tog znaka i možete pronaći ovaj hatch ovdje, kao što možete vidjeti ovdje na ekranu. Sad vidim da li mogu da ga uništim. Puškom ne mogu. Ja mislim da ne mogu ni bombom, ali ajde da probamo. Sad ću ja, ne može ni bombom da se uništi. Ako želite da istražim, nabacit ću ovdje još malo mina, mada ne bi mogli da uništimo. Ako želite da ubacim noclip mod i da uđem unutra da vidim šta ima, napišite u komentar. I to bi bilo to. Vidimo se, ne može se uništiti. Pozdrav!